dukunda kubabona muri kumwe n'abuzukuru, twabonye kandi ko ari abakobwa. Ahubwo nibagiye kubazana hano. Sinzi ukuntu byancitse. Twashakaga kubabaza niki mubifuriza mu gihe kiri imbere, yaba bo ndetse n'urungano rwabo. Ibi byose twavugaga, uburenganzira, imibereho, abantu badakwiye kwihanganira, badakwiye kwemera, umuntu akaba umuntu, akaba afite n'uburenganzira bwo kuba icyo ashaka kuba. Ndaguha urugero, hari nyinshi ariko ndaguha rumwe. Mfite n'amahirwe si ukubagira gusa abuzukuru, ndifuza ahubwo ko n'abandi baza ari benshi. Ariko kuri abo babiri nagize amahirwe, nasabye ababyeyi bababyara ngo bampe uburenganzira mbite amazina. Mu mazina nabise nabigize mbishaka mbigendereye, birimo philosophy, imyumvire. Wa mbere namwise ngo yitwe Abe. Abe. Ndabasobanurira icyo bivuze, ukibyumva ushobora kudasobanukirwa neza ibyo ari byo. Kuba, Abe, biva mu kuba. Ariko iyo bivuze ngo Abe, ni ukuvuga ngo abo wari we, abo washaka kuba. Nicyo gituma namuhaye iryo zina. Uwa kabiri umukurikira mwita Agwize. Agwize bivuye kugwiza, bivuze uburumbuke, sibyo? Agwize ibyo azatunga, ibyo yifuza, values byose abigwize. Ubwo urumva rero ko naboneyeho umwanya wo kwihimura, wo kwinigura, ngo muri ayo mazina icyo nifuza, icyo mbifuriza, icyo nifuriza Abanyarwanda bibe birimo. Viole, urahari? Ndahari rwose. Ruma, Rwanda ruzira umwaga. Umwanya ni uwanyu. Tuje kubabwira ibigwi by'umugore, maze ukabimenya mwashyikiranye aho mu muryango bakuratira ibigwi bye. Nyirane tuje kuvuga ibigwi byakeza nyiramajyambere, umugore ufite kandi witeje imbere, haba kubaka iterambere no kurinda ibyagezweho mu nzira y'amajyambere. Nyakubahwa First Lady, uyu munsi twizihiza umunsi mpuzamahanga w'umugore. Umugore mu iterambere mu myaka 30. Nanjye ndi koroneri w'umugore. Ufite inshingano z'akazi ndetse n'iz'umuryango. Ndubatse, umugabo wanjye ntabwo ari umusirikare, nkaba mfite n'abana. Ni inshingano zitoroshye, zisaba zose kunozwa. Nkabona ko ikidufasha hamwe n'abarumuna banjye bari hariya kuzinoza ni ukumva ko bishoboka, ni ubushake, ni ishyaka, ariko kandi ni n'ubuyobozi buduha amahirwe hagendewe ku byo dushoboye.
ukurikiye ELMO PODs. Imigisha yose ibane nawe, ibyiza byose uyu munsi bibane nawe. Ndaje ngo tuganire kuri update kuri bimwe bigezweho hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Twihuse cyane rero, reka duhere ku munsi w'ejo ku itariki ya 8 yari Women's Day, aho His Excellence yifatanyije n'abandi muri BK Arena. His Excellence na madamu bifatanyije n'abandi bantu muri BK Arena kwizihiza uyu munsi. Mwabonye rero video twabanjeho ni tutubereka uko byari bimeze. Umusizi Junior Rumaga akora kiriya gisigo mu rwego rwo guhereza icyubahiro umugore akwiye cyangwa umudamu muri rusange. Bamubera rugo mwese rero turasuje kandi tubahaye respect mukwiye, kuko nimwe mudufasha kuba abo turi bo no kugera ku byo tugomba kugeraho. Tuvuye aho ngaho rero nagira ngo tunyarukire mu yandi makuru abagezweho ari kuvugwa hano hanze. Mu bintu biri kuvugwa cyane ni ibitaramo bihari. Ndikubona uyu mwaka ushobora kuba uw'ibitaramo gusa. Baba afite igitaramo kuri 30, afite igitaramo kuri 30 muri Kigali. Ni igitaramo yise Baba Experience. Mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru Philipita yaje kuba asobanuramo ibintu byinshi, anavuga urugendo rwe rwa muzika uko byagenze, abashimira byinshi cyane bya bitangaza. Rero yateguye igitaramo cya Baba Experience, ashaka kwizihiza imyaka maze akora imiziki, yaba akiri mu itsinda cyangwa atangiye gukora career solo. Bamwe mu bahanzi bazamufasha rero barimo Riderman, barimo Big Fizzo, barimo na Neri Ngabo, nawe akaba ari muri abo bahanzi. Ikindi gitaramo gihari ni igitaramo ikiri vuba, n'ejo bundi kuri 17 nicyo umuhanzi Jado Sinza nakibabwiyeho. Ubu nagira ngo mbabwire ko mwagura amatike cause amatike nayo ari hanze yose, yaba iy'ibihumbi 10, 8 cyangwa kakanya uguze vuba wayigura ku bihumbi 5 n'ibihumbi 4, hakaba na VIP y'ibihumbi 30. So wayigura rero ukajya gushyigikira Jado Sinza muri Redemption Live Concert. Tukiri aho, umuntu witwa Israel Mbonye amaze gutangaza ko mu kwa munani afite ibitaramo 2 Uganda. Afite ibitaramo 2 Uganda, bizaba kimwe icya mbere kizaba kuri 24 z'ukwa munani kuri KCCA ground, niho bizabera. Ikindi icya kabiri kizabera ahitwa Mbarara University, niho icya kabiri kizabera kuri 25 azaba ari ku cyumweru. Mbonyi rero, tukiri kuri Mbonyi, murabizi neza ko afite n'igitaramo muri Belgique. Afiteyo igitaramo ku itariki 8 z'ukwa gatandatu. Amatike rero yamaze kujya hanze, ni amayero 30 n'amayero 50. Abantu muri Belgique mwitabire rwose, umusore wacu mumushyigikire, n'abari Uganda muzahabe mumushyigikire. Ibitaramo kuko ibyo bikomeje kwiganza. Nagira ngo mbabwire n'iki ngiki cya Kinyamibwa kizabera muri BK Arena. Inyamibwa zateguye igitaramo bacyita inkuru ya 30. Abantu mukunda gakondo, abantu mukunda umuco, mureke tujyeyo duhurireyo, twumve iyi nkuru ya 30. Amatike yacyo ni ibihumbi 5, 10, 25 muri VIP na 30 muri VVIP. Hakaba na table y'ibihumbi 300. So tubashyigikire rero, tujye mu bitaramo byabo, nabo bakomeze baduhereze ibintu byiza cyane. So tuvuye kuri ibyo nagira ngo tujye muri football. Muri football haraye hakinwe umunsi wa 24
muri Rwanda Premier League, ukaba waje gusiga inkuru nziza kuri Etincelle kuko yatsinze ibitego 3-1 Mukura bihita biyikura muri relegation zone, ubu ikaba yamaze kuba izamuka. Byagenze bite rero? Andi makipe yaje kuba akina, Etoile de l'Est yaje gutsinda Kiyovu igitego 1-0, Kiyovu bikomeje kwanga. Amagaju anganya na Bugesera 1-1, AS Kigali itsinda Musanze igitego 1-0. Uyu munsi akaba hateganyijwe imikino igera kuri 2 igiye gutangira mu kanya gato cyane rwose, mu kanya gato. Muhazi United igiye kuba icakirana na Sunrise, tukanagira derby igiye kuba kubera kuri Kigali Play Stadium ku isaha y'isa 9. Rayon Sport yakira APR, match toroshye abantu dushishikariza abantu kuza kuyireba kubera imikino imaze iminsi iba. APR yarekaramaga abafana ntabwo muri kwitabira, so twitabire rero turebe iyi derby ukuntu biza kuba birangira. Derby yashyushye rwose. Ku munsi w'ejo hakaba hari imikino 2. Marine izaba ikina na Gorilla, Polisi ikina na Gasogi. So izi nazo ni matches toroshye, nazo umuntu akwiye kubareba. Tuvuye muri shampiyona, umutoza w'ikipe y'igihugu Amavubi yaje kuba ahamagara abakinnyi azifashisha mu mikino ya gishuti afite mu mpera z'uku kwezi. Twihuse cyane abo bakinnyi rero, nagira ngo nguhe liste yabo. Harimo Ntwari Fiacre wa Galaxy, hakabamo Hakizimana Adolphe wa AS Kigali, hakabamo Maxime wa Royal Union, hakabamo Gad wa Musanze. Mu ba defense yaje kubahamagara Ombolenga Fitina wa APR FC, Akayezu Jean Bosco AS Kigali, Nsengiyumva Samuel Gorilla, Bugingo Hakim Rayon Sport, Niyo Mugabo Claude APR, Ishimwe Christian APR, Imana Ishimwe Emmanuel Falaba, Sabimana Aimable Rayon Sport, Mutsinzi Ange Sorive, Manzi Thierry Al Ahli Tripoli, Niyigena Clement APR, Mitima Isaac Rayon Sport, Chimimana Yunusu APR. Mu bakina hagati mu kibuga yaje kuhamagara Bizimana Jihadi, ahamagara Ruboneka Jean Bosco wa APR, ahamagara Iradukunda Simeo wa Gorilla, ahamagara Mugisha Bonheur AS Marisa, ahamagara Niyonzima Olivier Kiyovu Sport, ahamagara Rubanguka Steve Ali Jomo Club, ahamagara Kanamugire Roger wa Rayon Sport, Byiringiro Rage, Sandy Vikensi, Sibomana Patrick Gor Mahia, Niyibizi Ramadan APR, Tuyisenge Arsene Rayon Sport, Kwitonda Are APR. Abataka yaje kubahamagara Mugisha Gilbert APR, Iraguha Haji Rayon Sport, Mugenzi Bienvenu Polisi, Sahab Hakim Standard Liège, ahamagara Muhire Keve wa Rayon, Hakizimana Muhajiri Polisi, Nshuti Innocent One Knoxville, Gitego Arthur AS Leopard, ahamagara na Biramahire Abedi Kristo, Biramahire Abedi wa Songo. So abo akaba ari bo bakinnyi umutoza azifashisha mu mikino ya gishuti afite. Twihuse cyane rero, tujye nagira ngo duce gato muri Afurika mbere yuko tujya hanze ya Afurika. Muri Afurika haje kuba Zamalek yaje kuba ikina na Al Ahly ku bakina finale y'igikombe cy'igihugu. Al Ahly itsinda ibitego, itsinda Zamalek 2-0 biyihereza igikombe cya 39. So urumva ko ikomeje kwigaragaza. So twihuse cyane rero, nagira ngo tuve muri Afurika duce gato mu ma resulta ya Europa League. Yaje duherukana mbabwira imikino igiye kuba, duce gato mu ma resulta ya Europa League. Leverkusen yaje kuba inganya na Karabag 2-2, Roma itsinda Brighton 4-0, Sport Prague itsindwa 5 na Liverpool, Mira itsinda
bine na Slavia Prague 4-2, Benfica inganya na Rangers 2-2, Freiburg itsinda West Ham 1-0, Marseille itsinda 4-0 ekipe ya Villarreal. Ku munsi w'ejo ekipe ya Barca yabashije gutsinda Mallorca igitego 1-0, ariko imvune zikomeje kuyugariza kuko na Rafinha yavuye mu kibuga ku munota wa 39 ndumva amaze kuvunika. So ubona ko Barca ntabwo biyoroheye, imvune zikomeje kwiganza cyane. Habaga n'undi mukino mu Butaliyani muri Serie A, Napoli inganya na Torino 1-1, Bundesliga mu Budage Stuttgart yatsindaga Union Berlin 2-0, Ligue A Nice yatsindwaga na Montpellier 2-1. So twihuse cyane tujye muri Premier League, imikino iri kuri uyu munsi hari imikino ihari igiye gutangira mu kanya ku isaha y'isa 8:30. United imanuka mu kibuga na Everton, ku isa 11 Bournemouth imanuka mu kibuga na Sheffield, ku iyo saha kandi nanone Crystal Palace imanuka mu kibuga na Luton, Wolves yakira Fulham, isa moya kuri Emirates Stadium Arsenal icakira na Brentford. So indi mikino ihari ni muri La Liga. Valencia iraza gukina na Getafe, Cadiz ikina na Atletico Madrid, Granada ikina na Real Sociedad, Girona ikina na Osasuna. So iyo rero akaba ari imwe mu mikino ihari kuri uyu munsi. Imikino yo ku munsi w'ejo ni Aston Villa izaba ikina na Tottenham ku isaha y'isa 9, ni Brighton izaba ikina na Nottingham Forest ku isaha y'isa 10, ni West Ham izaba ikina na Burnley nayo ku isaha y'isa 10. Match karundura ikaba iri ku isaha 11:45, ishobora kuzagenaho igikombe cy'uyu mwaka cya Premier League kizajya ni Liverpool yakira Man City kuri Anfield. Ni match izaba ari umuriro. Reka tuyitege urabizi, Liverpool irayoboye n'amanota 63, Man City ni ya kabiri n'amanota 62, Arsenal ni ya gatatu n'amanota 61. Urumva nta manota menshi arimo. Rero ekipe ejo iyatsinda ifata umwanya wa mbere hagati ya Man City na Liverpool, habamo kunganya bigafavoriza Arsenal mu gihe yaza kuba yitsindiye Brentford. So reka turebe ukuntu biza kuba bigenda muri weekend. Iyi weekend iri bize cyane n'imikino. Muri La Liga ku munsi w'ejo hari Deportivo Alaves na Rayo Vallecano, hari Las Palmas na Athletic Club, hari Real Madrid na Celta Vigo, hari Real Betis na Villarreal. Iyo akaba ariyo mikino ihari muri iyi weekend.